Dudukan bahunjuran, kawak main ampar-ampar pisang, kada tapi pusang benyanyian. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabiji dihurung bari-bari, masak sabiji dihurung bari-bari. Basilah dudukan baduduaan andaki dadakuan belajar bahitungan umaraminya anak cucu kita berataan Main bagasing, mana gasingnya nih? tak puliling, tak pusing-pusing, tak kuring. Namian. Pamainan tumat bahari. Uma, abah, nini, datuk, ampun warisan. Main saman bahasa sambunyian babukahan napa itu? Batungkau, Han, mana lah batungkau nih? bakiak, Jangan baru kau. muntajuramba Jangan baku dia. kakanakan Katujuk duduk di muhara lawang. Kakak kisahan, Han bawa baelangan, main balewang. Selamat lagi kita melihat kakanakan main balewang. Ayu, abah, uma, anak cucu, madangi, handap, wan pian, yang barataan bamian.
Iya. Langsung madihin ulan melanjutakan, sedikit jua pesan moral disampaikan. Dengaran wahini di zaman dunia digital ini suatu zaman. Jadi kakan-kakan harus kita perhatikan. Jua ada pesan kesan lakuitan, jangan HP hajat nampian unjuk akan, tapi diajari jua inya permainan tradisional, inilah ketentuan. Karena itu suatu warisan, ngaran kakan-kakan aset masa depan. Sebelum ditutup madiin barataan, mari sekali lagi kita bertepuk tangan. Ayo silakan lanjut. Alhamdulillah hebat ya cara yang dibuat oleh salah satunya Pak Miftah tadi ya, dan Ibu Nursiah bersama yayasannya.